Yes, reka nongere mbasuzike mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Kaze makuru na makuru aramutse kuri uyu munsi turi kuwa gatandatu mu gitondo cya kare, turi tariki 9 Kanama muri umwaka wa 2025. Mwese ikaze ku Ibendera TV na makuru twinjiyemo kandi na makuru turaza kwitsa mu Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kubabwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye uduce dushya ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi kugaruka ku mirwano yabereye muri teritwari ya Warungu, aho abarwanyi b'intare za Sarambwe bafashe agace kitwa Kanyora. Turaza kunyarukira muri turi tubabwire ko ahitwa Icomi ya FARDC n'abarwanyi ba CRP ibintu byakomeye cyane ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yongeye kumvikana muri ibi bice. Turaza kunyarukira hitwa Beni tubabwire ko abantu bagera kuri 22 barimo abapolisi 2 bafatiwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi cyane, ndetse bakaba abamaze kwerekwa itangazamakuru kubera ibi bikorwa bigayitse. Turaza kurebera hamwe ngo ese ibikorwa aba bakoze bigayitse nibihe byatumye aba bantu barimo n'abapolisi 2 baje kwisanga imbere ya za mikrofone na kamera nyinshi zitandukanye. Turaza no kunyarukira muri Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo, tugaruke ku mirwano ikomeye n'imirwano yongeye kubura ku munsi w'ejo aha mu bice bya Runingo na Sange. Kabivugwa yuko n'ubundi haraye harasiwe abarundi bagera kuri 7 n'abasirikare ba FARDC ngo bagera kuri 11 bose. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hamwe namwe. Turaza no kugenda turebera hamwe uko byifashe mu bice bitandukanye, ariko kandi tugenda tunirebera hamwe uko byifashe ku mirongo y'urugamba mu bice bitandukanye, cyane cyane muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amweserera aho muherereye, nongeye kubifuriza ikaze hano ku Ibendera TV. Abafite ubukwe kuri uyu munsi mwese tubifurije kuza kugira ubukwe bwiza. Abafite izindi gahunda zitandukanye namwe gahunda z'uyu munsi ziba abere nziza cyane. Niba rero wamaze kugera hano ku Ibendera TV, gahunda iyo tuhageze no guhita duterekaho like. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano gaterekaho subscribe, mu gihe ukora subscribe ukibuka no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni sinye dora notification kugira ngo ubutaha amakuru ajya kugeraho utatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Mwese rero mbahaye ikaze, reka tubigenze gutya ubundi mukanya angaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese rero abaherereye mu Rwanda mu ntara n'uturere dutandukanye. Mwese tubahaye ikaze hano makuru aramutse ku Ibendera TV. Abaherereye mu bihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kenya, Uganda, Burundi, Zambia, namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Abaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Norvège, muri Canada, no mu Bubiligi, no mu Bufaransa no mu Bwongereza, namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Amakuru aramutse kuri iki cyumweru tariki 9 Kanama muri uyu mwaka wa 2025. Namakuru rero tugiye kwanzikira muri Kivu y'Amajyepfo.
hongeye kubura imirwano ikomeye cyane ndetse iyi mirwano ikaba yaje kurangira abarwanyi ba M23 bigaruriye uduce dushya ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe w'abarwanyi ba M23 ku munsi w'ejo bigaruriye uduce dushya two mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo abirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Societe civile yo muri teritwari ya Warungu ni muri Kivu y'Amajyepfo yemeje ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye groupement ya Muramba muri iriya teritwari, akaba n'ubundi ari nyuma y'imirwano ikomeye cyane yongeye kubura mu gitondo cyo ku munsi w'ejo ku wa gatanu. Aha muri groupement rero hakaba harabaye imirwano ikomeye cyane, imirwano yongeye gusekuranya abarwanyi ba M23 n'ihuriro y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zirimo iza FARDC, Wazalendo, FDLR n'ingabo z'abarundi FDNB. Muramba ingabo za General Sultani Makenga zigaruriye na gace gatandukanye ko muri teritwari ya Warungu, kakaba rero ngo ari ko huriro rihuza teritwari ya Warungu na Shabunda, zombi ni teritwari zo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwigarurira aka gace rero byahaye amahirwe abarwanyi ba M23 yo kwagurira uduce bagenzura muri Shabunda, imwe muri teritwari zikungaye ku mabuye y'agaciro muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi avuga ko abarwanyi ba M23 bigaruriye agace ka Kaniora gahuza teritwari ya Warungu na Kabare, naho ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba M23 bigaruriye uduce bakaba baratwigaruriye ku munsi w'ejo, ni mu mirwano ikomeye cyane bivugwa ko ngo yanaranzwemo intwaro ziremereye za rapigi, za mortier, ibifaru bitandukanye, bombe z'uburyo bwose, ndetse ngo aha hagerageje gukoreshwa drone ebyiri, nubwo ibyizi drone umuntu ataheraho avuga yuko ari byo byaje kuba intandaro y'insinzi cyangwa se intandaro y'insinzwi, ubwo ni ku ruhande rw'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Gusa ibikoresho ngo byarakoreshejwe biremereye kandi ku mpande zombi, gusa bikaba byaje kurangira abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kumanika amaboko, abandi bayabangira ingata, birangira rero abatsinzwe bikomeye cyane. Reka rero dukomeze n'aya makuru reka tuyakomereze n'ubundi mu bice bitandukanye, tubabwira yuko n'ubundi muri teritwari ya Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo imirwano ikomeye cyane, imirwano ikomeye cyane yiriwe ku munsi w'ejo muri ibice bya Runingo na Sange. Ni imirwano yongeye gutera inkeke yaba ku barwanyi b'uruhande rwa leta ya Kongo ariko n'abarwanyi bo ku ruhande rwa M23. Ni imirwano amakuru aturuka muri ibice avuga ko yongeye kubura ejo mu rukerera hagana ku isaha za 11:30 kuzamura. Iyi mirwano rero bikavugwa yuko n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kugaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe, bakaba rero ari ibikorwa bakoze banyuze mu nzira ebyiri. Bamwe banyuze cyase bazamukiye mu bice bya Tema barazamuka haruguru, abandi bazamukira kuri route nationale nimero 5 baturutse Kavimvira, hanyuma rero bamaze kuzamuka Kavivira bakomeza mu bice bya ruguru
amakuru ariko bafite ukuyobya uburari gukomeye cyane kuko bagerageje kuzamukira mu bice bibiri ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi ngo baje kubabona hakiri kare birangira rero batangiye kurasana ndetse ngo ibi byabakoze mu nkokora kubera yuko ngo bari bafite umugambi wo kuzamuka bakazenguruka cyangwa se akagota ibice bya Runingo ubundi noneho abarwanyi b'intare za Sarambwe bagasigara bamaze nk'abakoreweho uruziga ariko ibi nago byaje kubahira kubera yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo babaye nk'abitaza ahangaha ahubwo bajya ahagana haruguru bivuze ngo kurasa za Runingo na Sange ushaka kurasa abarwanyi ba M23 ibyo byari byamaze gupfuba hasigaye kuba warasa muri ibice bya Runingo na Sange ukarasa abaturage b'inzira karengane kubera yuko abarwanyi ba M23 bo bari bamaze kujya ku ruhande ahubwo birangira noneho barimo bagenda barasaho abarwanyi ba FARDC na Wazalendo baturutse ibi rero biza gutera ubwoba aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari banagabye ibitero harimo n'abasirikare batari bake b'u Burundi bajya gusubira inyuma bagasanga aho bari gusubira niho harimo guterwa bombe bajya kujya imbere kandi nabwo bagasanga bari bushire ibi rero byaje gutuma abasirikare b'abarundi bagera kuri 7 batakariza ubuzima muri imirwano yabereye hano ku munsi w'ejo ikindi kandi abagera kuri 11 bari muri imirwano ku ruhande rwa leta ya Kongo nabo barakomeretse ku ruhande rw'abarwanyi ba M23 nabo biravuga yuko hakomeretse abagera kuri 3 nubwo aya makuru ku ruhande rw'abarwanyi ba M23 batari bayakonfirma cyangwa ngo bayatangaze ngibyo rero reka twerekeze muri tugaruke cyase turebera hamwe bijyanye n'umwuka ubushyamirane wiyongereye icomiyane hagati ya FARDC n'inyeshyamba za CRP nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye inyamamba amarenga y'amasasu y'intwaro nini n'intwaro ntoya yumvikanye hafi ijoro ryose ryo kuva kuwa mbere kuwa kabiri no kuwa gatatu kugeza ano mu mujyi wa Combo Comi ya Sori iyi mirwano rero ikaba yarongeye kuhabera kandi ikaba ari imirwano bigaragara ko ngo yakoreshejwemo intwaro ka abu utindi mu kiganiro aha rero Icomi ya ni icyicaro ngo cya abahema abayiwaji ahari ku nkombe z'ikiyaga cya Albert ni mu karere ka Jugu mu kugerageza kongera gufata agace ka Nyamamba kari mu maboko y'inyeshyamba za CRP ziyobowe na Thomas Rubanga. Ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC zateye ibitero hafi ya saa moya z'ijoro ni saha y'ahangaha muri ibi bice. Imirwano rero ikaba yarakomeje kugeza mu gitondo cyo kuwa gatatu tariki 8 Kanama muri uyu mwaka w'2025 kugeza ubu ngo bari kwa makuru akomeza avuga ko ngo impfu zabaye nyinshi ku mpande zombi hakiyongeraho ngo n'abakomerekeye muri iyi imirwano. Abaturage bo muri Comi ya ahari hafi y'ahaherereye cyangwa se yahabereye uru rugamba bavuga ko ngo batewe ubwoba n'iyi mirwano ikomeye ikomeje kubera muri bice bibegereye, ikindi kandi ngo irimo gukoreshwamo intwaro ziremereye cyane. Reka twerekeze muri Beni tubabwire ko abantu bagera kuri 22 bakekwaho ubujura barimo n'abapolisi 2 berekanwe mu itangaza amakuru.
n'abantu bagera kuri 22 bakekwaho kuba abanyabyaha bitwaje intwaro berekanwe n'inzego za polisi mu mujyi wa Beni ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri abo bakekwaho ubujura harimo abapolisi babiri. Ntabwo ariko like ndi kuzibona zizamuka rwose, kandi ubwo iyo like zitarimo kuzamuka uburimo kugenda umeze nk'utwaye imodoka agenda afata aferi, nawe rero iyo utari waterekaho like uburimo kugenda unsha intege. Terekaho like yawe rero ahangaha muri aya makuru, ushobora no kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe batandukanye, ubundi abandi mukazishyira kuri status yanyu ya WhatsApp kugira ngo amakuru agere kuri bose kandi mu byiciro byose. Muri abo bakekwaho ubujura rero bikaba bigoye ko ngo harimo abapolisi babiri bashinjwa gufatanya n'abasivile bakekwa. Ubuyobozi bwa polisi y'igihugu bavuga ko umwe muri bo yajyaga aha imbunda abajura ngo bakore ibikorwa byabo, naho undi witwa Motorola yo ngo nawe rero ngo yagerageje kugenda ahakana ibyo aregwaho, avuga yuko n'ubundi ngo ari ukumubeshyera. Umwe muri aba bapolisi akaba akorera muri GMI, akaba avugwa n'abajura nk'uwaba ajyaga aha intwaro zo gukora ibikorwa byabo by'urugomo n'ubugizi bwa nabi. Undi witwa Motorola ngo undi Motorola ye yo gutumanaho ngo yatoraguwe nyuma y'igihe n'igihe kinini cyane, inyuma y'uko n'ubundi byari bikomeje kugenda ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeza kugenda byiyongera hano, ndetse ngo bikaba ari byo byaje gutuma hapangwa umukwabo ukomeye cyane. Akaba rero nk'uko bigaragara ari umukwabo wafatiwemo abantu batari bakeya. Nshuti bakunzi bacu, mwari kumwe natwe muri aya makuru hano ku Ibendera TV. Reka mbashimire cyane by'umwihariko mwe mwayakurikiye, hanyuma ambabwire yuko n'ubundi gahunda za Ibendera TV zirakomeza. Turaza kongera kugaruka makuru n'ubundi bitewe nuko biraza kuba bigezweho. Mwese rero reka mbashimire kandi mbifurize kugira umunsi mwiza mwahe kandi muronke.